So, ato na yung supa. Ay, dikit siya. Ang kontra kita yun eh. Kaya kita siya. Gusto tayo ni, oh. Polished granite. Granite slab. Saan ko mo kayo polished granite? Okay. Hindi ka tagkuhan. Polish. Kaya na lang siya. Doon kami. Pwede. Pwede ka. Kailangan nag-upat ka buok. Okay. So, kailangan akong isa ka kung ano to. Kailangan ako mukuha isa ka granite para makakuan ko polished granite. Yan, sulay na to. Kung ninot pa siya yung sa log. Hindi yung right foot. Wata. Dungagtag. Balik na rito sa area of responsibility. Area of responsibility. Daya tao. Okay. O, di ba kayo mo tag polish granite. Okay. Kaya mo tag polish granite. Ang pangutana. Kaya talaga na katropa. Opo, kumano. Okay, sabayan mo na to. Lain na mo chok. Oh, pwede na ako na yung sa akong bedroom. Ani, no? Undot siya. Sa bedroom. Or sa sala. Yeah. I can make use of this. If I want. Yan po siya. Diba? It's aesthetic. Wait. Daan. Yung mga tato. Mga tatong gamito sa loob. Then, what tato? Pero sa kwarto na to nga sa loob tingali. Ay.
Para na kayo marang joy. May vibrance sa bedroom ba. Or sa living room na tayo magtayo. Ako, sa may nyo, living room or akong bedroom. Ay, mas kanami kong kahoy sa akong bedroom or katong balay, clay. Ay, vintage. Vintage ang dating. Dali ka magsugot lamang. Naok ka. Ayun. Hop. Tatan. Muro mag-asin ning granite. What if asin gini siya? Asin mo gitingali ni. O, di. Ilamos. Bobo. Nung may tubig. Diba? Hindi mo tagtulay. Sabi ito natulay kay kaparipuan. Trapdoor. Ini granite o. Kaya ngayon, hindi kita sa lalong kami. Tawag basa-basa. Diba? Kaya tapos sa lalong. Dapat akong gibuhat ron, no? Galiw ko sa kong thesis, pero sa akong gibuhat, kaya doon lang Minecraft. Very responsible student. Saan ako gamugna ng thesis, oy? It's not practical. Nakaya granite rin doon sa tubig, doon sa dagat.
Wag na. Isa. Ito na ito yung click acts. Diba? O na ito na ito. Gabiin na. Oh my God. Kubantay sa Ubrax. Hey. Imig eh. It's already dark. Oh my God. The witch. Run. Run, run, run. 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 Oh no, don't fall. Oh my God. Woo. Oh my God. Spider is trying to kill me. He can't kill me. Run! Run! No! Run! The creeper! The creeper! Where's the creeper? Where's the creeper? Oh, it's there. Wait. Can I invent an arrow? No, I can't invent an arrow yet. I need 3 sticks and 3... Okay. Okay. Oh no! I died. Matay ko. And I survived. Ah. Whew. Okay. So let's arrange. Okay, let's harvest. Okay.
cute. Okay. More shield first. I love harvesting. You see this? So cute. Okay, let's take a screenshot. Screenshot taken. Okay, let's go. Look at that. So cute. Okay. Harvesting done. No. Yeah. You can stay there if you want. Let's feed chickens. Nine eggs. Wow, I got so plenty of. Eggs. Got plenty of eggs. Now I'm like Julie from the flips. Julie with a Julie with a bunch of eggs. I make this peeps keep from me. Come. Come inside.
How can I fix this? I'm not doing it. Problem solved. That's how you solve some problems. You can use violence. No, bro. Just kidding, I didn't mean to say anything bad, you know. I only got 15 in weight. I've harvested plenty of eggs. You see? How many eggs? Hey, can I trade? Sir, can I trade? Sir, can I trade? Okay. What is this? What is that? Oh, I have spruce wood. Yeah, but I need to go home. Do I have a home? Not yet, but I am working on that. Okay, sleeping.